Rang Lesedi FM ke o Thato Letsatsi o mo shebile Ausi Thato dumela hape mme Dumela ntate Motaung. ke a leboha Ausi Thato re tla qala ka nthwena ya khatello ya maikutlo khatello ka kelellong khatello a ko hlalose nthweo Ntate Motaung batho ba bangata ha ba hlalohanye depression le anxiety ke eng. So ntho e nka ratang ho etsa ka jeno ke ho explaina hore ha re re ngwana o depressed re bolela jwang. Hobane depression ke yona e affectang hore bana ba performa jang sekolong, e ba affectang hore ba ska ba pasa. So re tlamehile re tlhaloganye hore ngwana ha se hantle re nka mo supporta jwang re mo thuse jwang. Jwale hona le di signs hore batjha ba tla re di red flags tsa depression. Hona le matshwao a bontshang hore ngwana ona ha hantle, ngwana ona o hloka thuso. So hona le ntho tsene ke batla ho bua le mamamedi ka tsona. Taba ya pele ke hore ngwana ha se a ikwalletse ka kamoreng a se a intshitse bathong, hona le bothata. Ngwana ha se a dula a le ka dikobong a robetse a sa kgone ho tsoha hoseng, hona le bothata. Ngwana ha sa ja kapa o ja haholo, appetite ha ya change. e se le ngwana a jang haholo, se le ngwana a jang haholo kapa se le ngwana a sa hlela a ja. Ngwana ona o sa complaina hore ha ke sa kgona ho bala, ha ke kgone concentrate. Mama ke a bala empa fela ha dintho tsena ha di kene, ha ke tlhaloganye ho etsalang. ema ona temo Ausi Thato ke bona melaetsa e kena kwano bo ausi re itumetse mathibela ba re ngwana rona a wena Ausi Thato jo dumela ntate thuso Motaung le tshwere taba bohlokwa jwang ke Abel Mutsi le rele wa Tsholo a re ke dutse le lona kana kwena le tshwere taba bohlokwa haholo mo mamedi Ausi Thato yenwa e o mmona mo Facebookong e o ke buang le yena hona jwale ebile o university man university ngana wa ba rupella o etsa jwang University ke lecturer ya di medical student mo psychiatry department. Ke lecturer university le fapheng lona lena le sebetsanang le tsona tsena ditaba tsa kelello or psychiatry department. A ko bone o sa le motjha jwang bona o sa ke khore ke tsama le ba mona ke tshwere batho ba ruteileng ha ona ka tsele nngwe jwale o re ngwana ha sa ja ngwana o ja haholo ngwana o sa dula ka kamereng ngwana ona ha sa batla o tswa ka kamereng motswadi a shebe matshwao ao tswela pele mme. Ngwana se le motho a didimetseng ha sa le batswalleng ha sa le familing kore ngwana ona ha sa le ngwana re motlwaetseng ha sa le Thato yana ya re motlwaetseng ka dinako tse ding batswadi ba bana hana ngwana ona o botswa ngwana ona ha sa batla etsa lotho ka ntlong empa fela nkana be ngwana ona ona le depression ha re shebelle mo etsalang mo ka dinako tse ding depression mo baneng a tseba hore ena le hore e hlaise ka ho halefa, ngwana o dula halefile a kwatile batswadi ha ba tlhaloganye ho etsalang. Ngwana o ya halefa ngwana o ya kwata jwale e itlhaisa kana go depression e ba le tshwao la khatello na maikutlo tswela pele mohlomong wena mo mamedi mo leng teng lapeng o na le ngwana a halefang o na le ngwana a halefileng hona jwale o na le ngwana o arabisang ka tsela eo a ratang ka yona tswela pele mme. Disani tsena ntate Motaung di a re bontsha hore okay mohlomong hona le bothata mona ngwana ona mohlomong o hloka thuso jwale ra tseba hore suicide depression e hodimo mo suicide so ho ipolaya suicide ho ipolaya ngwana mohlomong o sa a fila hore yena ha sana bokamoso o sa a itetse bophelong e se le ngwana a sa hlela a bona hore bokamoso bo teng tlamehile re pay attention ha o le jwalo. Ema hanyane fela mme re tloya mabenkeleng mo mamedi ke salletswe ke metsotswana sembe kae re tlabe re ya mabenkeleng re bua le Ausi Thato Letsatsi.
ko shebile mono wena Moselantja Mashalani ke na le wena o ka mona ka Kempton Park Maria Dieketseng ko shebile le wena Seabata Skolanyane ke na le wena ke leboa Ratam Maria Mosolotsane ke na le wena ko shebile Mina Phirileng ke Chabadi le wena ko shebile me ke batla o shebe ka lehlakoreng lena le letona lena o tla bona hona le Dr. Chabalala ke na le yena ke dikakapa tsena ha re tla thutong jwale ke tshwere batjha fela wa bona ke tshwere motjha ke tshwere bana ba banyane jwang re tsebe ho tla bua ditaba wena Phepane dia le metsi ke na le wena re leboa haholo e ntate Mtaung ngwaneso o tenya jwalo se re tshaba le bua le yena re a motshaba o teng ngwaneso jwalo o hona jwale o na le matric bana ba tshwalwa jwale ke dintho he tsontse o bua ka tsona re itumetse Mathibela ro shebile my baby girl I'm proud of you ke re itumetse Mathibela ke khola o bua ka wena re o shebile you are a baby girl ke mama wa hao Dolly ro shebile right asimo hem dumela ntate Thuso ke dutse le wena ke Parktown ke taba tsa bohlokwa tseo le di tshwereng ba bona re tshwere taba tsa bohlokwa ke a kopa hle dulang ne ba metsi hey taba tsa bohlokwa dumela ntate Motaung ke Mpuseletso ke ka Kroonstad Petunia o molemo le bua ditaba tsa bohlokwa mosebetsi o motle ntate Motaung le Sedi FM mo le ditsebi tsa hao ha re tswele pele he wena ausi Thato ngwana Letsatsi jwale ngwanenwa hona le momamedi a re ngolletse mona re jo la bua ka ngwaneso se re bile re motshaba o bohale o halefile o ka tswela pele ausi Thato so jaka re bone okay design ke tsena matshwao ke yana re etsa jwang jaka le motswadi o etsa jwang ha o le motswadi o etsa jwang a go e tshware mo ke re tle ma teachereng jwale a ke re tle o teachere jwale re tlo ya motswadi jwale re tla o teachere jwale Mora Chabalala dumela Mtsheko le ka ntate Thuso ke a phela Mtsheko le nna ke iphiletse ntate Thuso monna Chabalala wena o sebetsa le bana o a utlwa ka mona ausi Thato ha bua jwale lona jwalo ka batho ba rupelletsweng le o ruta bana go etsa ngwana ha sa le jwalo Chabalala ke eno ngwana o matric taba tsa ha di tsamaye hantle ke eno ngwana o matric o feitsi matric ke eno ngwana o hlotswe ke tse 3 tse 4 tse 5 jwale ngwana ha sa le jwalo lona jwalo ka matitjhere le sebetsa jwalo ntate Motaung ke a leboa ka potso e matla eo taba pele e re tlamile re ipotsa yona gore king e entseng gore ngwana o na qetella le jwalo re na le batjha ba bangata ba ile reng ba hola ba na le di expectations ke nnete ntate Motaung ha o bala matric o sona le di expectation gore le mo sa latela tlamile university ka TVET college mme ya di expectations tsena di sa etsahale o ba ka mogoleng ka teng ba se ba lebelletse di expectation gore o sa lebelletse o sa bile a badile gore ke lo sebetsa ke tlo apara jwang ke tlo le phapusi ya le rese mane ya kena jwale ha e sa etsahale ntate Motaung e leader to depression ha holo jwang ha o bona e etsahala go batho ba around go ba khotsi ba ha motswalla ya hae ya university se paketse ke go ke taba pele ntate Motaung batho ba rona ba tlamile ba etse phapang pakeng tsa eligibility le opportunity eligibility that's why it's a right to attain something and an opportunity ke set of circumstances tse kgonang hore du fe matla le mogolo a go etse something ke etse mhlala kopa ibe simple ntate Motaung ha re eligibility ke tokelo opportunity ke monyetla batho ba bangata ha ba phasa Department of Education ya ba classify non higher certificate endorsement diploma endorsement bachelor's endorsement re na ba bangata ntate Motaung bana ba bachelor's endorsement a re ke phasitse ka bachelor's empa university ha e arabe ibile ba mfi space bachelor's endorsement means o eligible o na le tokelo ya etsa bachelor's ha re bua ka opportunity e ka ba o na le dintho tse tla etsang hore university you accept na o na le ntho tse ka etsang hore university e o amohele na me makwa khube ha re le kwana
ntate Mtaung ka Mantaha Randburg o bile ntho engwe hlokolosa re lokela ho ipotsa re ntho re gate le quality ya dipass tsa matric ya rona. Ntate Mtaung o na ngongoreile hobane o re bana ba ngotseng ho bana kaofela ba ngotseng matric bana ba 34% ke bona fela ba na le subject ya maths. Bana ba bangata ba eligible ke nnete ho ya di university ho ya di TVET college empa bana le di subject tse right na bana hore ba ka amohela monyetle ba ufuwa mo ke etse mehlala ntate Mtaung. A statement is you are endorsed to do bachelors. University be rona for bachelors ka rona re batla maths be 50%, re batla science be kana, re batla accounting be kana. Na ona le tsona ntho tseo na ka re bo ha re it means ona le tokele umpa ha ona monyetla wa go ka kena university. Ntho tsena be di etsa depression ba no lebelletse go tla kena university ha o lo jwang o na le tokelo monyetla wa go ka kena university. O mametse le Sedi FM. Motho mo tlale ke tsamaya le batjha. Jwale ke tsamaya le batho ba na le ntsibo. Wa utlwa re bana ha ba bua mona ba bua ka authority kore ba bua ka kore ka tsebo kore bana ba ikemetse ka le bua Dr. Chabalala ka taba tsena tsa bohlokwa mo mamedne ke ile jwale ka botitjhereng o utlwile re bothata ba bana ba rona ke ditebello ngwana o lebelletse hore jwale tshwantse ke yemane empa o ya hloleha ngwana o lebelletse hore le nna se ke batla o tshwana le mamman le Thato o Thato ke a mmona ke enwa ke clinical psychologist o a bona ke sebetsa le bana mo mamedi mo shebe Thato ke ngwana a second ha ke bua ka Afrikaans sheba Dr. Chabalala sheba a second ha ke bua ka Afrikaans jwale ke itse ba ke batle ka jeno ba tlo bua le thaka tsena tsa bona. Jwale wena khaitsedi yaka o no tlo bua ka batswadi jwale ke buile le teacher nna wena bua ka batswadi ba etse eng ho tla mo tlo khutlela o teacher hore jwale le etsa eng be re tlo kena bo di second chance re tsamaye motswadi a etseng ha ngwana le jwalo. Dr. Chabalala sa buile hore bana le di expectations but ke nana ntho ya bohlokwa re tlamehile ya ka batswadi re tsebe ke hore hangata hona le pressure e tswang mo lelapeng hore ona Thato e tlo ba clinical psychologist Khatello jwale ngwana o 17 18 o mo kae 17 18 19 hana baba kae Dr. Chabalala ba 17 18 bana ba modimo a o sebetsa le bana ba bohlalitse wa nthabisa eke a utsa ha se itsebe ha le 17 18 ha se itsebe gore ke mang ha se tsebe gore o batla ho etsa ha so iphumana jwale khatello ke etsa batswadi khale ba lwana hore ngwana a ithuta a kene sekolong batswadi ba bona ba batla hore le bokamoso bo botle jwale hobane bana le di expectations le bona jwale ya ka batswadi bothata ke hore bana bona e be le too much for bona e be ba dutse haholo mahedi ile morwalo o boima ile suitcase e boima mahetleng a bona jwale ntse re tlamele batswadi ba bona ba be aware ka yona ke hore re tlamele re dumele bana ba ithole ba bona hore ke eng se bona ba batla ho se etsa ka bokamoso ba bona paska ba tsenya pressure too much ke nnete hore re batla ngwana a kene sekolo a pase matric empa ha o thotse di results tsa hao sa tsamaya hantle ka kgola ntate Dr. Chabalala tla bua hore hona le opportunity e nngwe hore o kgone go upgrade di marks tsa hao kapa o kgone hore o ngole hape. It's not the end of the world batswadi ba rona ha ho felle mo so ha re beng le that hope okay so ke yona ntho ke batla go it's not the end hona le di opportunity tse ding ha se o mong le o mong o tla yang university e lo ba doctor e lo ba lawyer hona le ba bang ba na le di talente tse ding tse fapaneng
ba kgona ho etsa dintho tse di different. Ha re buleng dikelello tsa rona, re feng bana di-opportunity tsa hore ba ithole, ba bone hore ke eng se ba batlang ho se etsa ka maphelo a bona. Kore ha o tsho jwalo o bua le motswadi jwale. Ke bua le motswadi. Hore motswadi a fe ngwana monyetla le sebaka sa hore a iphumane hore na o batla ho etsa eng, o batla ho ya kae. A ska a mo bapisa le bana ba nkora, a ska mo compare, a ska mo bapisa le bana ba bang. Hore a ba bona hore bana ba letsatsi ba jwang, ya ba bona bana ba letsatsi, ya ba bona bana ba tshabalala. Okay, tswela pele mme. Support ya batswadi e bohlokwa mo baneng. Eska re ha ngwana a sa tla ka 80%, o bo se re ho fedile, ngwana o botswa, ngwana ha tlo ba le bokamoso. Ho jwalo. Ha re supporteng bana ba rona. Ntho ene ke batla ho bua le ka yona ke di results ha di tswa. Ke nako e stressful eo. Bana le anxiety e godimo haholo. So ha di results di tswa, ha se bona fela ba shebang di results, batswadi le bona ba eme mo, re batla ho bona go sebeditse jwang. So the way re respondang ka teng as batswadi mo baneng bana, re responde ka tsela ya hore re tlo ba encourage, re tlo ba aga, e seng hore re tlo ba shut down. Re tlo ba otla ka di hamore re etse mamela mona hona le mme ya botsang o re ngwana ha ine le ngwana a bohlale a ntseng a pasa hantle ho tloa kore kwana tlase kwana ya ba ha sebetse hantle o mamela metswalle ka jeno o dula ka kamereng o we kore se le ntwe phelang ka kamereng ha sebetsa hantle. Jwale mme a itse jwang, ntate a itse jwang, o sa dula ka kamereng le ngwana a pasang hantle tlase kwana bo grade 0, grade 1, grade 2, grade fela itse a fihla mona o tsena tse hodimo dintho tsa moshapa jwale e le ngwana wa metswalle wa di eng kapa ke nke tshabalala ka yo tshabalala wa enka a ko fe tshabalala mo Ntate Mtaung, batswadi le bana ba lokela ho utlwisisa hore lefatsheng haholo la Afrika Borwa re na le second chances. Mmuso wa rona wa Afrika Borwa hona le ba entse directorate ba bitsa second chance matric support directorate e kwana DBE, now the Department of Basic Education. Batswadi ba lokela ho understand hore how o sa ngola hantle matric wa hao, mmuso o fa monyetla hore o ngole hape ka Maria May June examination, ba o fa monyetla hape hore o iphete hape o ngole hape ka November. Mme bana ba ngolang Ntate Mtaung bao ba ngolang bao ba ske ba ngola matric wa bona ke second chance. Hangata o tla thola bana ba di sentence tsa second chance ba re Ntate Tshabalala ne ke kena sentence ena ke a ngola di results ntse di khutla di le jwang. Bothata ba bona gore ba etsa second chance matric ka second chance mentality. Ai a ko e bue ke miss call e la palong. Ntate Mtaung bana ba bangata ba second chance, pass rate ya bana ba second chance ona jwale it's standing at 32%. Bothata bo eme ho 32% ba fueng second chance, success rate ke 32%. Tjhengo ha o sheba Ntate Mtaung bana ba etsa matric second chance ka second chance mentality jwang. A ke ga o no sekolong o etsa matric o no etsa di afternoon class, di morning classes, di Sunday class, di camp. Ha se etsa second chance matric o itjwetsa fela ha ke subject tse pedi fela ke tlo bala ha nngwe fela bekeng, ha bala ha nngwe bekeng ha na thotse mmetse 45% o tlo khutla go 40 kapa o khutlo memo hobane ha ka kenya extra effort, ha sana go re boikitla etso le morororo a sebetse ka thata o nana hore ha ke salletswe ke tse pedinyana tse fe ai ke a utlwa tsietso ya ka ho bona kapa keletso ya ka ho bona go ha ba lo tsa second chance e ka re ba ka second chance ka full time mentality gore motho a ipolelo ke tlo kena sekolo and ke tlo itshwara jwalo ka ngwana sekolo, ke tlo bala jwalo ka ngwana sekolo, mme ke tlo pasa jwalo ka ngwana sekolo, ke ntse ke le sekolong ke ngwana ke ka ho Ntate Mtaung mane ba rona be re ba kenya re ba kena Mantaha o fitla la bohlano o tloa ka 8 o fitla ka 4 mme ka Satereta ntse ba kena. Ha ile ga wa sebetla hantle ka match Ntate Mtaung ga o kempisa hona mo hobane re na le ntwana hore o etsa second chance ha o hloko go etse ka second chance mentality hore o tlo kgona ho phasa ha o tloa mo Ntate Mtaung. A phamisa letso thato a re tlo a thato ho dula le batjha o monate hore ke eme ka studio ka bona ka bona o phamisa letso ha tsho jwalo do bua thato Ntate
Mtaone kwa tla khutlela potsonyane ya motswadi ana botsa ka ngwana hae. Hore a etse jwang ngwana ha sa le hantle. Okay. So I think this is a opportunity entle ena. Okay, ke a bona re ngwana ona ha hantle jwale ke etse jwang. Ke batla ho jwetsa batswadi hore hona le thuso e teng re kgona ho thusa bana ba rona. Mohlomong ngwana ona ya ka a ikwalletse ha sa etsa hantle a ikwalletse ka kamoreng ha sa kgona ho etsa hantle sekolong. There's something wrong. There's something e reng ka etsang. Hona le di opportunity hore sekolong ho nka ba le teacher kapa ho nka ba le counselor ka tseba mo department of education go na le mental health ho na le di psychologist ho na le di counselor ho na le opportunity ya ngwana ona a isiwe ho motho a lo bua le yena kapo ho na le hore ba thole thuso ko di local ko di clinic-ing nkana wa ya ko clinic-ing ho na le manese a mental health a teng mo ba tla kgona gore ba ise ngwana mohlomong ko psychologist-ing kapa mo counseling. Emma hona temo kutwa bua ka mental health na ntho ena e ka jwale rona makeisheneng kae re be re ngwana ya ka sa hlanyanyana ngwana ona e ka re ha sa ka hantle jwale dintho tse kaofela di ka mo ama ka mo ka bokong ka mo ntate Mtaung ke ntho e bohlokwa buang ka yona eo haholo ha re be re sa hlalohanye go etsalang akere re be re mohlomong ngwana ona wa hlanya kapa wa tseba ebele ba mo loile ngwana ona a ka sa tseba ho etsalang ka yena re sa hlalohanye go etsalang empa jaka ke itse hona le di sign tse re bontshang hore nkana be ngwana ona ha hantle nkana be ke depression nkana be ke anxiety nkana be ke trauma. So ha re ska ranka ha re bona ntho re ska ranka fela ka hore ngwana ona o sa le botswa kapa ngwana ona o sa hlanya. Mental illness ke ntho e teng ke ha motho a sena monate because of maikutlo a hae kapa ka kelellong e se hore motho o ya ka re bentse re motho wa hlanya jalo ka motho ana le like a chronic disease ana le diabetes ana le eng le mental illness e fela jwalo empa fela re sa e bone mmeleng akere bobaneng e ka kelellong e ka maikutlong empa le yona ntse le ntho ya bohlokwa re tlamehile re shebisise. Okay, so hona le di opportunity tsa hore okay ngwana ona a nka iswa kae a lo thusiwa a fumane thuso jwale o re ho motswadi batla thuso batlela ngwana hao thuso a fumane thuso ke leboa re tloya mabenkeleng kana go etsa fediseng pelo e re tshware hape mtšheku ka mona jwale re thuto mtšheku jwale re kena thutong ngwana ke enwa wena mtšheku o ya tla ho lona mono o ya fitla wena mo ntate Tshabalala batswadi kopa letle le mamele hle ke tloya mabenkeleng tla mona ke tloya pineng bana ba fitla ho lona mono batswadi ba kentse fapaneng batswa le malapeng a fapaneng le etsa jwang bana bao ba thusa jwalo ha ile mona o feitse matric ngwana ke yona ha sebetsa hantle ngwana ke yona ma university ba rena a re a o bona empa ha ona monyetla wa o kena tokelo empa ona monyetla wa go kena ke ona le tokelo empa ha ona monyetla wa o re go kena jwalo ka minister rights ke only 34% tswela pele ntate hona re motswadi ya dutsing a o mametseng hona jwang ntate Mtaung ha ba fitla re tsa baseline assessment e tlo go bolella go beya ka Sesotho gore ke retsa hlahlobo go bona hore ngwana ona o na le bokgoni bo bokae subject gore ke first part. Second part ntate Mtaung re na le di in-house psychologist tsa rona hobane bana ba bangata ba sa itseng hantle in-house psychologist bana ba bangata ba man butle Tshabalala le na le di in-house psychologist ntate Mtaung e re ke botsem butle pota ka mo thato o nepa etsore mo a leng teng ntate jwalo ka teacher go yena mo a be le di in-house psychologist na ke ntho e hantle eo o nepa hetse ntate Mtaung Department of Education ena le di psychologist ke di educational psychologist thank you ho nepa hetse a re ho nepa hetse ntate Mtaung ha ikona ba nna le a tsamaya man morena ba bana ba sa itseng hantle ba bana ba loreng ba na le tokelo empa ba sena monyetla ke attitude kopa e ba ka tshwanya ntate Mtaung re yo attitude determines your altitude
ka mantswe a mang semelo sa hao se a re bolella hore o tlo qetella o le kae bophelong kapa maemong a feng. Bana ba bangata ha re ka ba fa psychosocial support sentse re otlile nyonyana tse pedi ka lejo le le leng. Hobane ba na le positive attitude towards studying, ba na le positive attitude towards education as a whole. Ba bang o tla bona ba tlile ntate Mtaung empa hobane ba faitse a ba sana le tshepo go ba tla pasa hape. Mme psychologist tsena ntate Mtaung di bothusa hore ba hlabolle maikutlo a bona. E re ha ba kena ka mane ba kena ba ngola ba pasa subject tsa bona. Ntate Mtaung ke tletsa mohlala ho nona le ngwana ba mbitsa Thato Mogoro na kena ho rona mo ntate Mtaung. Mogoro o tlile ho rona ile hore una faith matric ka 2019. Ema ona te mortlo mabenkeleng ha ka pasa matric ka 2019 re mabenkeleng Mohamed Dula o mametse mona ro fa ditaba tsa bohlokwa ke le Lesedi FM re special ro fa ditaba tse special. Keleboa wena Mzunjani Stephen Sifa keleboa hlem ra leboa ntate Mtaung mmoho le ditsebi tsa mono mamusia motubatsi ra leboa e ka re letsatsi le leng banna Mtaunga le ke le tshware le yona tabena ya mental health ke taba bohlokwa haholo re leboa re itumetse mathibela re leboa haholo ke bona meletsa lona e mengata e kenang kwano ke motlotlo haholo le a nthabisa ke utaba ke Lesedi FM mo hey semohe e re ke etse tsena fela motho e motle aha hey ai o monate bua le batho ba batjha man re mametse ntate Mtaung ke Thatoatsi Morosi ro mametse ke ka Lesotho a ke dutse ka Lesotho ona jwale re mametse Lesedi FM re dutse keletso moyeng yena a dumedisa a re ke mametse right ke tlo botsa bo Austato rena ga lena kongwe ba e batswe ba ke ba thuse le bana ba etseng ke tla mo botsa mona ke bue le yena ke motlotlo mpore modimo a nkadime bana ke bue le bana ba badileng ka ntse motho o ya kwana o batle batho ba batsho ba na le ntsebo ba tsebang le mathata rona makeisheneng gore re tshwere mathata makaka makeisheneng mo Semohe motho motle ke a leboa o ntse o tswela pele ka ngwana ya isale a pasa matric 2019 ona sa pasa hantle ntate Mtaung 2019 2020 21 25 o ha fitla ho rona ntate Mtaung on ntate Tshabalala ke ngotse hararo ha ntse ke ngola hararo di maraka ntse di khutla di tshwana di le jwang ke tlile ke tlo le ka kgetela ho qetela ene mme ke a o tshepisa ntate Tshabalala ka ska ka pasa ho tlo etsala ho ngwana tso jwalo ke red flag e buileng ke o start red flag rona ha tla admissions department be re thola that red flag re mo referra ho psychologist ya rona ya mo hlabulla maikutlo ke bua le wena tjena ntate Mtaung yena ngwano ke yena tsule number 1 ho bana ba ne ba re right yena ngwano ho metse o thotse 78%. Yeah Thato o etsa o pa diatla a re shine lanka ngwana eno wa mogoro ntate Mtaung pele le mokenya classing la muisa ho di psychologist tsa lona hore ntate Mtaung di mo hlabulle maikutlo hobane hana sa hlabulle ya maikutlo ntate Mtaung o na tlo ngola aba fail hape God knows what will happen hobane ha re se ho o tla etsahala o sentse re bolella hore ba tla o etsa a re ho o tla etsahala Thato o tlile level 3 ya maths 47% o totse 78% maths physical science in 32 o totse 65% of physical sciences life sciences o tlile 41 aba thola 78% ke o ntate Mtaung ba understand hore hona le second chance and ntate Mtaung tlamehile ba itwetse hore re tseba bahali ba bangata ke bahali ba ileng ba kile ba thola di second chances Sesotho se re hlokwana la bophelo o lo thola seretseng bahali ba bangata ba yentswe ke maemo ao le batjha ba lokela ho ithuta hore
nako nngwe your rejection is your direction ntate Mtau re bo Dr. Chabala your rejection is your direction ka bona tsheha ngwanana ka bona au Thato o etsang Dr. Chabalala Thato yeah aha a tsheha le mtato ke ena clinical psychologist ya rona or your rejection is your direction your rejection is your direction ntate Mtau mo tla opola ho ke be tsena ke be ntate Chabalala ke ntse ke Nelson Mandela University ke ile Nelson Mandela University hobane vetsi ile yang reject ka khoso itseng ya bona empa ke ne le rejection yo ya vetsi ya mfa direction a mo ga Chabalala ha ntle wena o hlokala kwana Port Elizabeth o lo etsa phetoho teng ba lokela ho understand ebile ba tshepe ya matla le mmupu wa rona hore nako nngwe rejection tsena di mina hore o hloka ho kgetha direction e itseng bophelong hobane ke nnete re batla ho ba di medical doctors kaofela empa be re sena boiphihlelo ho mathematics kaofela la re ka leka jwang marotho le ha ntse ba o rejecta mo ha o ka le kaneng le leng kapa sheba career e nngwe o thola hantle o fita hantle o fita o le perfect tate Mtau nana fa a ke le engineer se ke le engineer ke bua holo tjena nke ke engineer e bitetsane vetsi la rejecta ka for engineering a ke Nelson Mandela University ka khutla ke le mahali ena ke long yena ka je o le teacher ke ruta bana o re nahana no le engineer buang haholo hakana no tlo tshisa dithapo ne studio se ne starcha o ntso pepeta o fapanya dithapo ke bua holo ha ba tshepe e moholo ba tshepe mmupi hore ha ba rejectwa tjena hona le mo ba iswang teng amen and amen ke le bua ngwaneso a kotle ka mona ka Austato re ya kwala na le wena jolo ka university o ruta bana mono o le departmenting eno ya psychiatry eno yo leng ho yona na wa etsa la rona ko ngwe o banke bana o thuse batswadi mo university hona le ba sebetsana le bana for mental health. So university usually hona le mental health nkareng sort of unit ke tla re hona le unit eno hona le sebaka se ba tla ibitsa student counseling kapa ba ibitse student support. Yes bana ba khona ho ya mo and then ba tla thusiwa ke psychologist kapa a counselor mo university mo. All right. Jwala ha o etsa la re motswadi mo ngare jwale ke maqaka betsing hle Thato a ka tleha ka motlobu wa lengwana ka wa ngwanana kapa ena wa mshibana kong ha o be le nako yeo a khore ka o botsa hore na motho mo ngare a ke bitse Austato a ka tlo bua lengwana ka mona wa di etsa ntho tseo nna ke etsa mosebetsi wa university Ntate Mtau and then ke bona le di patient so le nna ya ka umpona yana ke sebetsana le di student tse ngata ba tla ho nna ke sebetsana le depression anxiety le trauma dintho batho ba ntse ba try hore ba bona hore ba ya kae ka di career tsa bona so ke etsa ntho tse ngata jwalo so le nna ke sebetsana le batho Ntate Mtau ke le bua mme ke mo a o sebetsana le batho na o na le ho marangrang ho na le mo le nteng ho marangrang ha o yo di socialing ha o yo di Thata a ke o di socialing ke na le email address o na le email address ya hao ke mang ausi email address ya ka ke thato2020.therapy@gmail.com you were happy okay thato2020.therapy@gmail.com ke le bua ere ke botse potso ena hape ho wena jwalo ka ha Dr. Chabalala a bua a re pele a sebetsa le bana o ya banka a ba fe di psychologist ba ke ba shebe o fumana ile mosebetsi o jwang ono gore o reng ho yena ka o etsa mosebetsi o jwang gore o nka bana pele a ba fe di psychologist di ba shebe o tla mono ibe o ya banka jwale o lo ba ruta because ha ona ntho re nka etsang le bana ha ba se hantle so that is the first step an important step hore ha re thuse ngwana ona a be hantle ka mona ka maikutlong a be hantle ka kelellong hore a khone ho lo etsa dithuto tsa hae a lo khona ho etsa decision hore o batla etsang wa tlo etsang so ha re sa etse nka ibitsa foundation eo ngwana ona o tlo sokola ho ya kopele. So I think that it's a very good thing eba yetsang hore ba refere bana ba ba sokolang ba ba ise ko di psychologisting
because that is the way re tla thusang bana ka teng. ke a leboa mme a ko e latlhele ka mona a ko e latlhele ka mona ngwana mme re tlo ya mabenkeleng mme pele re ya mabenkeleng nomoro ya lona eo batho ba dulang ba lla ka yona ke 016 100 6699 a ko e phete 016 100 6699 e phete hape 016 100 6699 a ko e tshwara ona te mo re tlo ya mabenkeleng motho motle o mametse Lesedi FM mme e re ke shebe dipotso tse ding kwano mona ntate thuso ke dutse le lona nna ke ka mona ka Ordinal Seresa keletso mo yenga ona le motale mokgetseng ke a o bona ntate le tshwere taba tsa bohlokwa jwa a re Lesedi FM le number 1 re bitsitse bana ba ke ba dule le rona lebo a re ke a leboa ka nnete mabenkele ke yana ke a leboa haholo lebo tabena ke a bohlokwa haholo thank you